Vyambu vya Kongo mama wayokuwa mara moja. Donc on est là, ça fait les nanti. Tayari. Tambara kesho. Azo polisi kule nani kabira ikachike. Wa kwanza yeye éclairer. Hiyo ndugu yake ashinwa mkongo ashinwa. Pasó la tulitalasi mwili. Hawata kuona sawa. Ni Sud Africain. Frango anakuja hapa kumfanya. Watu watafute ndio kweli. Bana wako kutukuria. Bana kutukuria njushi. Yeye ni itela yeye. Farafa. C'est-à-dire makukuma tatu. Malamba masiki misako. Vraiment. En tout cas, eza esengo. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Ça se passe déjà, oui, mais c'est tellement fort. Il y a quelque chose qui se passe. C'est tellement fort qu'il y aura des impacts. C'est ça. Il y aura des impacts qui vont se passer parce que ces changements-là, vraiment, il y aura des impacts. Il y aura des impacts. Makambo Emine Ekoleka ekusalema. Kikombolo, Kikombolo lisusu ezoleka lisusu. On a kobenga na basalite nyonso oyo. Vraiment. En tout cas, kifiakio. Voilà. Voilà, il y a des choses l'ordre en train d'être établi. C'est ça. Voilà, l'ordre d'être établi. En tout cas, Matono Mamingi, Yamfungi. Aza concentré en téléphone. Akolobalobi. Ok. Record. Ah, l'équilibre du monde est en train d'être restauré. C'est ça. L'ordre spirituel. Avec la force de Fumu Kimbangu. Tous les génies de l'Afrique sont avec nous. Ingeta. Kila kitu njoo ya kila mtu. Vraiment. En Swahili jambo wenu batoto wa Katanga, jambo wenu batoto ya nchi, jambo wenu batoto ya Afrika, mahali popote pale mnajikuta. Tunawasalimu wa baba, wa mama, wa ndugu, biana, wenzetu, wanafunzi, wa étudiants, wa combattants ya religion ancestrale africaine. Tuko huku ni kuzo ya Lubumbashi. Tulikuwa kuangalia dunia, tunakuangalia wanyama. Tunawakuta wenye kuwafunga mu bisangala. Inatukumbusha mambo mingi vile walifunga kabankambo wetu weko ne bateswa. Abakwenda fashi kwa bo kwenda, abakwenda mutu lako kwa bo kubarilia. Huko na mwingine tulimkuta yule mwenyewe alitutambulaka sisi tunafanana makaka. Alikuwa na njala, tunamjia vyakula. Tunaona yuko na akili. Anapokea vyakula, anafungula shashe, anafurahi, anitupepea, anacheka, anakulia, anafurahi. Maana yake atukoko asema ni feti tulikuwa kufanya hapana. Hatukuye feti. Lakini tunakuya kuwapa misemo. Kwa watu wengine washa kufungiwa na banyama, wengine abashikie beko saba makaka, wengine beko saba imbwa, wengine beko saba ngulube ataka bane wanausha mai batarudia tena matope. Wengine nao beko saba pigeon, wengine beko malama yenye kwa chana beko saba simba. Ndio tulikuwa kuangalia, tunakuwa kubalamkia, tunakuwa kuuliza. Ana wale banyama wale tunaona, lakini ile maesprit ile kune bachunga. Tulikuwa bankambo wetu waliweza kubabeba, kubavuka, kubaweka mnyumba, kutembea na bofashi moyo. Ndio pale na shie tulikuwa kuangalia, tufunde ni nini ile namkuisha nyama makari anashinda uzoshikia mtu, anaanza kumfunga mkavu. Pale tulikuwa tulibalomba rusa, tunasumburia nabo. Tuliona experience kwa mama Itela ndo na Kimpamvita alimuita Simba. Simba anamwichika na chofu na karibu, anongoloma na kongoloma, tunasema kumbi uwezo iko hapo. Kumi nguvu ingali kwa banyama bangali biko nashikia. Tunasumburia na bamakaka, tunasumburia banyama wenye kwa chana.
ingine maimage mtaifuata en direct ku Lunungu TV, mpate kujiabone. Mtaifuata ku Makongo chaîne YouTube, mtapata kujiabone. Mtaifuata ku chaîne ya YouTube ya Kitobo Kayomba, mtapata kujiabone. Donc hapa tuko atufanye politiki hapana. Tunafanya ni mambo ya Mungu, ile barituibaka, ile njia ile baritupoteshea kwa wazungu. Tunapenda kuimita, kumialika bangunza bote fashi yote pale mwiko mkuye. Wengine atukwe nabo hapa bako Etats-Unis basha kufika, bako Canada beko nafika leo, tutewapokea. Tunapata Makongo, tunamshukuru ya Mvungi, tunamshukuru Ntumwangwaka, Fumu Jabayaya, Makongo, Kambo Nkongo, mkia kwetu wanamuita Kambo Nkongo. Kumbule Makongo le ni nani? Yule tunatafuta ile tunakombania ile Kongo ya ka. Kumbi ni nini? Yule tunemita, tunemialika, tunamiriria baba mama, mukuyeni tuungane. Mwangalieni bambari banalipa mavio. Wala dépenser ma $3000, wala dépenser ma $4500 ndio kutoka Canada afike Lubumbashi, kutoka Etats-Unis kufika Lubumbashi dépenser ma $3000, kutoka Pointe-Noire ba dépenser $250 ndio wafike Brazza, batoke Brazza ba dépenser makuta ya kulipa bafike Kinshasa, kutoka Kinshasa bafike Lubumbashi. Deja mnawase Kinshasa Lubumbashi avion isha kwa na $235 pa kusema kuchanga ma test ma Covid. Donc bana dépenser, aba dépenser ndio kwa kufanya politique, ou bien ndio kwa kufanya commerce, ou bien ndio kwa kujisha bitu hapana. Lakini bana dépenser ndio kwa kufunda mambo ya Mungu na kunifundisha na kuniambia wapi kule mlipotelea, turudieni kunjia ya Mungu wa baba yetu kupitia kile kishina cha nabii ule alishimama Tata Kimbangu ja Ntungu no. Hata kubote kulikuwa bale baranzaka zamani, tulikuwa na bandona Kimpamvita, tulikuwa na bamamazinga, tulikuwa kana bambuta machua, bale bote baripita. Me baba Kimbangu akafika akituambia mu 4e generation mtaona mambo. Na ndio hapa mnaona 4e generation inaanza kulamuka, babiana batoto moins de 50 ans bananza kufanya mambo. Mais mwe bazazi muku plus de 50 ans, kazi yenu ni paka kutuchambula, kazi yenu ni paka kutukritike, kazi yenu ni paka kutudekuraje. Hatutachoka tena. Bale mlibambaka mnafunga, mnibekarisha, mnaweka chini, mnaanza kubatetemesha. Hii ana ile generation ya boka. Si atuongope tena kitu. Eko ya ea. Vile bankambo wetu walikufia maneno, hata damu tutaripa. Mutatua, mtetuchinja. Me mambo ya baba Kimbangu itajulikana. Njo kile na mita mali popote kule mnatokea. Amonesha hapa tukumfamii. Nikini na mwe kitemikosesha. Déjà mina annoncer le 17 janvier cérémonie en Mbutamachua epai ya temple Mbongi Mvita Kipa na Congo Brazzaville na Pointe-Noire précisément. C'est-à-dire n'annoncer le 2 juillet. Vous les Mbuta, les Yaya, les Ngunza, je vous annonce déjà en avance le 2 juillet. C'est-à-dire le 2 juillet toko sangana lisusu. Le 2 juillet toko sangana